Assalamu alaikum rahmatullohi barakatuh. Aka biz hozir Madinadagi o'zlashtira turgan yerga keldik. Madinada Ramazon oyida shunday o'zlashtira turgan yerlarni atayin uyushtirishadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mescidining o'zida dag'i o'zlashtiradi. Al жақта dag'i. Biroq biznikilar no'ul yerda maqtashdi. Şul жерде жақсы o'zlashtiradi ekan debchi. Bilmaymiz, ko'ramiz da. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mescidinde da o'zachilikmiz. Hem hozir bizning gостиницабызга o'ta yaqin bo'lgandiqdan shul жерде dag'i o'zlashib ketganga harakat qilib o'tamiz. Hem adamlar qatar bo'lib tizilib kirib o'tadi. Keyingisinde buyursa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan mescidinde qanday o'zlashtiradi. O'shani dag'i tartamiz. Hozir biz sizlarga shuni tartib o'tib ketaylik. Qatar bo'lib tizilib kiryapti. Nun salып olasa, azmi bir qo'lma emi bo'lganda, az sizga paket beradi. Nol жерде patinkаңарды salып olganga paket beradi. Ekon be. Naki. Bismillah. İçi konserner varken, muz da varken. Hazır emneler veriletken degen daha tartağız buyursa. Uzakta çoğun ekran varken. Бұл жақта şu Madinaдағы mescidin için tüz efiri eкен бұл жерде. Bir uçurda mingdей адам бұл жерде o'zlashsa болады eкен. Madinaдағы баяқындай Madinaның сусы екен, бұл Замзам емес екен. Жөнлі Madinaның сусы. Бұл жерде айран бар оқшайды. Бұлдағы жөнелі су екен, құрма бар екен. Bir pakette. Мұнда нан, sandviç deyip, nandı, sıvasından. Nerede 3 tane құрма бар екен. Narkı betindeki al başka narkılar. No bir adamga ken. Bir adamga. Onday. Onday ken. Bir adamga. Iki su, kurma, ayran, nan. Onun içindeki ne ken? Onun içindeki içinde biskoy payak var eken. Hamak var ortaya. Hamak var eken. Buna olacağız. Gürüç okat var eken. Armenlerden Saudiyanın aşı eken de mundayça aytkanda. Bunlar şunday болады eken. Sizniki ne oldu? Kaldı. بتاعت انا دي بتاعتنا انت مش خدت واحده Arqıl Müslümanlar var bu yerde. Afrika'dan gelgen, Orta Asya'dan gelgen, Avrupa'dan gelgenler. Allah Teala bardığımızın
жатқан оразалар кабыл кылсын. Кылгандар бизге дагы дуа кылууну унутпаңыздар. Ороза учурунда Алла Таала сөзсүздө ооза ачкандардын орозосун дуаларын кабыл кылат иншалла. Бизге дагы дуа кылууну унутпаңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, ораза туткан адамга эки сүйүнүч бар. Биринчиси ооза ачкан учурдагы сүйүнүч, экинчиси Алла Таала менен жолуккандагы сүйүнүч. Ошундай иншалла Алла Таала менен жолукканда дагы иншалла Алла Таала бизди сүйүндүрөт. Себеби биз Алла үчүн ораза кармадыкпы, соогун иншалла Алла Таала өзү берет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. عبر قناة السنة النبوية أينما كنتم وتواجدتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أحبتنا في الله من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذه الرحاب الطاهرة المباركة، ويسعدنا أن نكون معكم في هذا النقل الحي والمباشر لأذان وصلاة المغرب لهذا اليوم المبارك 11 من شهر رمضان لعام 1000